Puxa na telefone men. Ah, mwen chok konen fò bolen ba. Daya gon stok nan se kakop takop. Kakop. Yeah. Yo, mo gen ti bay nan mo la kamera, telefone. Debi le magat lang mwen mwen bit mwen ba wala. Mwen kita tudo deja bay di nou. Mo gen telefone, kamera nan men. So konen lo DJ men giti ba ou ba kemi nan mwen men. Sam konen bak ne mouye vwe, DJ Woodmix. Bon bagay toutan. Ou konen mwen chè. Ou ben til nou ba ide nan fil la la waba. Chè, al fon ti video a sa la, jam te nesesite sa la. Chè, la fò bin li bas. Yo, ti men kon ba la la, parce nan mouman la mba, kes ka pa koube ya nan waba di yo ofè. Wana de sa men yo, mwen pull up fresh yo selman ya. De ou bezwen, cheke ma plak nou fwe tou bas. Iti ou di? Mwen bagay. Mwen chen ba men se la pa febri. De pou mwen kote, pesi le, sa mwen kazi pou la bas. Sam konen, mwen kita konen, jwa pull up la bas. Baka pa kaze bi la. Se ti mwen sa pou lo la. Ke? Et galise? Mba men sa. Ou oblige pousse mi? Yeah, mba men sa. Ege la mouton baga ou basi de sote bas. Fom sote bon, ou bon gel konsa nan mo? Ve men. Ah, se mwen chou. Souzen, sa maon konen pou, se maon e pou? Non, maon e pou. Ah, belan ki li men, don sa lo. Si, tel la. Belan ki yo la. La hin lop ka di bak isa sote a se a la men la men. Você. O banho Non, barat manje. Ah, gose. Comment ça? Barat Yo, manje. yo kembali lah. Devan kay. Ou fèm gati si e pou de pou apante ya. Ou kita e chato a tout defo an. Bila sila. Se ou fè ou gaze pou men. Dapre si devise pa nan wap ay nan ha. Wap pou yon ba Se ou, le parents yo kon sa pren la ya, wap pren son moun serye men. Ay tan nèg la men.